Aduh we phanta ni limen ke thari Ronaldo tok bi ni ke charli ke dak rong ME school pen satlang nyal ke pan chari lo la pen high school ke samilang su si chari lo class 10 ane la pen high secondary ba dok moka si chari la pen college ba nge thang be college si chari lo ni li pining si graduate la pen asipin lalo alamak pini Assam Police Reserve Bank puen lo nili kipidun aningkan mai 3 years 4 years ne dolo once tami hola so lam yang ke return long unedet titik apen physical by mission po return long bang sab so unit chat titik big chat titik asi pining bang ke nili asap so cebori chat asan lo apen pining ka asap so result mission asan si chetek long lo apen kaduga be coating jila tum sitami nilisan bori pon po sen ning thela apen nilita kedole apen keplang o kali nili duko apen nili sai kasan lo asap so business si chokrem dokan panon asa han ok lang ok boiler olasan si chojorjo and ana matura dakpen pini kasan lo Assam Police long Reserve Bank ke asap mission pensi long dun lo nasi kadu we coating jil tum sitame pen owi kimi atum duan besitame nilison bor ipon pu besi iprang ke bang je phan sitame nilihin pen tuning rilo pen nan velo nili lam theta akire sidolan nang li ke charlie tek hab di hex pen non kwan choro olo nili phan bihek pen nangalana nangepati la pen recording jila teman stame nang support o nipuni pai temta nang support o kichari akrong panan ajada sai claim aja asai kam basitame nang support dun o la pen non nili la Assam Police long interview pidunta nang support o family temta la pen nini nelok angke nipo nipai niik nibong nini teman stame nang support dun o la bangke la pen ni limitang ta ining kihang lo he la pen nilit nang li rong amen la pen nang li ko nang bai amen kan nilirong amen ke paisa inti samilang so paisa inti pen nilipo men ke babutok bi pu la pen nilipai men bange amputeron pi nang li la so putat ke cipalong nun pan ningkan ko am kan lo ke bori pon ni ningkan pli ni dolo nili practice angken anikan lo pidon ke la pen kamandulong sitame nili pidon lo bansta kamandulong bangke nili physical bang asap so amat komchet amat disqualified de lo la pen Assam Police long bangke asap so puloyo nama tu dak pen nali non la itu administrative made defense anak non telong la so satlang kupia satlang nang la so satlang ke tok dun bangke cepalong amen pan satlang ane kupia exam ben nili UB ta AB Assam Police AB mane Ambrans anak sini lipidon lo nili kipidon kejok dun fight time ni dolo la pen ni SSC long ta patahini ne pidon lo la pen BSF long ta pidon lo la pen CRPF long pidon lo bans tami hoda ke exam tafu upo ni detiti bans tami asan lo Assam Police lo taf hoy bans tami daka sabso cepaduk chat aja ni pini ni sabso nili exam pidon center ke ini ke nili interview pidon center ke like
Assam Oil Refinery, Guwahati. Guwahati lang si pidon, nomati tahun bang hedi. Guwahati dam uidet po ha, chini uidet lah. Ni physical pidon ke Siloni lang si pidon lang 33 battalion ni 33 third battalion lang ni pini daksi pidon lang Siloni lang. Lo ni lita ko an ni ci paduk pi pao su ci paduk lo ni tung ki klem pi ki dam pi thoi ing long thoi ki ting long ki chot talila abo aphak ci pangreng la hai khorot la hai sumar pham sini lita bor idun he ta la so so ta ci paduk olo dukan ci bia sabu pula ben ha pur khata ci tokan bom ha la puta chali dun bom ki kadun pinana bosor ding lo so ci paduk klasi pini arni an bang ke arnam ko pai kadu ka be ko pai pen lo jalo ta pini ani sige ke pamandun ke panwer lu nilita thano ta thelu je paduk o lu ni tinta เวลาน้องสัมปุยุตน้องคือลงรุ่นบางแกอักเลงหรือมั้ adawam ke the pen hola tempo sola ya kleng lu อเมริกัน amen ke ronaldo tokbi nilia amami amen bang ke om puteron pi Lin mane la plo e yo ni ta pan pe ne papuri pe nau su ta bor I lo la pen pini bang la si la Assam police bang arial mission la si tum ta ning arong alon pen la si alang pan kar chu lo la si lam thelan ji kang ton